Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tentretan, hadirin, para masyaikh, para habaib, para guru ngaji, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, kaula cintai, kaula menghormati. Muka-muka perdana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya diadakan dan kita bersama di Pondok Pesantren Wali Songo Sidoarjo. Moga raja banyak manfaatai berkati ben Allah Subhanahu wa taala bersama-sama areng-pereng bersama-sama datang akompol bersama-sama nampakake kebahagiaan, kegembiraan, syukur, moci syukur dak Allah atas peparing anugerah nikmat si agung, rahmat si besar, si arupa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Epetoron dekatunya panghibai Al-Quran. Kanjeng Nabi lahir dekatunya yang kat sebagai Nabi, yang kat sebagai Nabi utusan. Kanjeng Nabi yang kat sebagai Nabi utusan, hamba Allah, kekasih Allah, yang kat sebagai Nabi utusan, nyampiaki surat dari Allah, nyampiaki tuntunan Allah, ajaran Allah, Al-Quran, teti rahmat dak setaja alam. Kanjeng Nabi teti rahmat, ana rahmatun muhdat. Bukan sekibat teti rahmat dak semesta alam. Kanjeng Nabi membacakan, Kanjeng Nabi mensucikan jiwa-jiwa hamba-hamba Allah. Kanjeng Nabi ngaceri, Kanjeng Nabi mendidik, Kanjeng Nabi aperenge itunya sampai akhirat. Deka umat lah neka. Itunya engki akhirat engki, aperenge neng itunya aperenge akhirat. Bedena neng itunya wafat Kanjeng Nabi tetap aperenge si beda itunya.
Aperngi si benda ibarzah sampai dekian aperngi sampai depak ke padang mahsyar. Nikah kasih sayang Allah dek ke hambana. Kasih sayang Allah dek ke manusia. Allah matoron nabi-nabi matoron Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matoron para pewaris-pewaris, para ulama-ulama. Matoron para aulia-aulia walina Allah, pewaris Rasulullah, gentena Kanjeng Nabi, hamba-hamba Allah sesaleh. Si aperengi para hamba-hamba aperengi manusia, mereka nang itunya juga bakal aperengi nang akhirat. Wa kana bada wal hikni bis salihin. Bermah mangkana nang salat assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Nang salat juga wa ala ibadillahis salihin. Karena kena kata dia berenga abe itunya, dia berenga abe akhirat, berenga abe dek ke Allah, berenga abe dek ke pangeran. Moga-moga kau letan-teretan nikah sanak foto keluarga cakap-cakapi tak lepas dari Allah, tak lepas dari Kanjeng Nabi, berdei gabungan orang-orang Allah kapi. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus kipuru wisuda Al-Qur'an. Saya tes mulai dari Isya maghrib sampai sabruno sopuh baca ilmu salat. Bukan hadis ibu hadis sebarang pas kitab seteja nikah ben se norok nyakse kapi manfaat ilmuna barakah ilmuna manfaat ilmuna barakah ilmuna manfaat lahir batin dunia akhirat kaabna ban kareng lain kapi dunia akhirat manfaat oleh tantetan kapi sallallahu ala Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك. يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بالسعادة. يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث الماني سالم عالم الكائن والبائن والزائد والذاهب يسبح الآفر المائل والطالب والغارب ويوحد الناتي والصامت والجامد والذاهب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنطف مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأني له المطالب ولو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسي وعاتب وابق من الذنوب إليه هارب ولا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وادركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم لا إله asarang Allah subhanahu wa ta'ala wa subhanahu tabaraka wa ta'ala min malikin awjada nura nabihi Muhammad min nurihi قبل يخلق آدم من الطين اللازب ورد فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل اللهم صل اللهم صل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل terak mencorong nurakus te nabi terak mencorong nurakus te nabi bila etengku nang abe kepi tetesan dari nur Nabi tetesan dari nur Nabi tati pecrana ring sengis nuaki tati pecrana ring sengis nuaki ya Rab ya Rab ya Rab ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli
Badase umum oleh tetesan Nabi. Badase umum oleh tetesan Nabi. Badase khusus oleh tetesan Nabi. Badase khusus oleh tetesan Nabi. Badase miwa oleh tetesan Nabi. Badase mewah oleh tetesan Nabi. Moga abe atam bengis waki. Moga aba atam bangis tawati. Ya Rab, Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rab, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. bungkana Nabi umat rancana kapi. Karena Nabi umat rencana kapi. Rancak panika cek sampai ke kapi. Rancak panika cek sampai ke kapi. Para malaikat salah etatiaki. Para malaikat salah etatiaki. Pada atas bingiring nur Nabi. Pada atas bingiring nur Nabi. Ya Rab, Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. ababan epu abak nak foto kapi. Ababan epu abak nak foto kapi. Moga masuk ada rombongan Nabi. Moga masuk ada rombongan Nabi. Ababan epu abak nak foto kapi. Ababan epu abak nak foto kapi. Moga masuk ada rombongan Nabi. Moga masuk ada rombongan Nabi. Ya Rab, ya Rab, Ya Rabbi salli ya Rab, ya ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad
وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولم تزل أمه ولم تزل أمه ترى أنواع من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا صلى الله على Babakun, pada tempat tawa tetap, tak usah maju, babakun. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun
به وبارك وسلم اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تامة وسلم تنحل به الخير وتغفر وتقضى بالحوائج وتنال الصلح في كل لوح محسن اللهم اجعلنا والمؤمنين بخير أمتي نبيك اللهم نسألك من خير ما سألك من عبدك ورسولك وخليلك نعوذ بك من شر الله فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.